Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama Abi Cen. Semoga aja teman-teman sehat teman-teman. Wah, di sini ada onde-onde teman-teman. Wah, ini kita ketemu boneka bobo teman-teman sama boneka oktopus teman-teman. Wow, yuk kita ambil ya teman-teman. Wow, oktopusnya nih teman-teman. Wow, warna kuning oktopusnya ya teman-teman. Wow, kita ambil, kita taruh di sini di dekat ondel-ondelnya nih teman-teman. Kita cari lagi teman-teman, ada apa ya teman-teman? Wow, di sini ada badut kepala Squid Game teman-teman. Wow, besar sekali ya teman-teman. Kita taruh di sini. Wah, kita cari lagi teman-teman. Wah, langsung ketemu nih teman-teman. Apa nih yang plastik? Nih, oh ternyata ondel-ondel pojok sama ondel-ondel biasa ya teman-teman. Ondel kecil teman-teman. Wah, kita taruh di sini teman-teman. Kita cari lagi teman-teman, ada apa ya? Wow, di sini ada badut kepala boboiboy. Tadi badut kepala Squid Game, sekarang boboiboy teman-teman. Wow, ada dua nih kepalanya nih. Wah, kita cari lagi teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Wow, sini ada apa ya? Wow, sini adalah Doraemon teman-teman, besar sekali teman-teman Doraemonnya teman-teman. Dan lagi makan apa ya, kok lidahnya begitu ya, habis kayak makan apa tuh teman-teman. Wah, sepertinya udah banyak ya teman-teman. Wah, kalau teman-teman suka video ini, like, comment, subscribe ya teman-teman. Dadah. Kita mencari ada badut, ada pocong, ada onde-onde teman-teman. Dadah.